Bum! Predrag Mijatović napušta Partizan i preuzima CSKA iz Sofije. Da li je ovo istina? Da li je ovo još jedna šamarčina za crno-bele ili Mijatović konačno shvatio da se u blatu srpskog fudbala ne može plivati časno? Odlazak iz Kumske u crveno, ali bugarsko crveno, glavni kandidat za sportskog direktora najvećeg kluba u Bugarskoj, a nama ostaje pitanje da li smo ga gurnuli napolje ili je sam digao ruke. Prema pisanju bugarskog portala, Predrag Mijatović je prvi pik da postane novi sportsko-tehnički direktor CSKA iz Sofije. Nakon odlaska Portugalca Pola Noge, Bugari su tražili veliko ime i našli ga u čoveku koji je 1998. godine doneo Real Madridu Ligu šampiona. CSKA je ozbiljan gigant, 31 nacionalna titula, 21 kup, 2 polufinala Kupa šampiona i 1 polufinale Kupa pobednika kupova. Tradicija, stadion, navijači, krvavi derbi sa Levskim, to je okruženje koje voli pritisak, koji traži rezultat sad i odmah. Zanimljivo, trener CSKA je Srbin Dušan Kerkez, koga je Mijatović već želeo da dovede u Partizan. Njih dvojica su navodno ostali u kontaktu, a Kerkez pravi odlične rezultate sa CSKA-om. Mijatović je u Partizanu, da budemo realni, nije snašao kako treba, ušao je iskreno, vratio je posle mnogo godina, doveo je nekoliko kvalitetnih igrača, ali pod ogromnim pritiskom politike i struktura koje zahtevaju da Partizan uvek bude korak ispod Zvezde, počeo je da gubi kompas. Njegov najveći minus, odlazak Save Miloševića, omiljeni trener među grobarima, čovek koji je Partizanu vratio identitet, oteran je, a znamo i zašto. Nije hteo da sluša naređenja odozgo. Drugi minus, udvaranje Vučiću u trenucima kad navijači vape za istinom. Mijatović je igrao, kako Vučić kaže, birao je ćutanje ili još gore klimanje glavom. Išao je na režimske medije da se pravda predsjedniku Srbije. I tu dolazimo do suštine. Nije problem što Mijatović greši, problem je što u ovoj igri greške plaćamo mi, navijači grobari. Ipak osjećam da je Mijatović ušao u Partizan iskreno. Nije došao da uzima, nego da pokuša da vrati. Samo što mu u ovoj močvari srpskog fudbala ni najbolji ne mogu da dišu bez dozvole. Ako ode u CSKA, bit će mu lakše, bit će cenjen i moći će da radi bez straha da će mu u petak stići poziv iz kabineta sa instrukcijama koga da proda i koga mora da dovede. I još strašnije, koga mora da postavi za trenera. Ali vreme će pokazati da li su ovo samo glasine ili stvarno prekretnica, da li smo ga izgubili zauvek ili nismo. Piši u komentarima da li bi voleo da Mijatović ostane u Partizanu, da li je zaslužio drugu šansu, lajkuj ovaj video. Ako te nervira ovo političko muljanje u fudbalu, zaprati kanal ako veruješ da Partizan može da bude veliki, ali samo ako ga vode veliki ljudi. Pozdrav!